Sanibona, igama lami uGunafa Wadla Mesiwa, ngifundisa itende, ngila itende ngiphinde ngadayisa amakeyboard engisuke ngifundisa ngawo itende. Namhlanje ngiphethe i-Rowan E12, ngifuna ukuzokwenza i-tutorial ngayo, ngikukhombise ukuthi usetha kanjani itende lakhona, mhlawumbe ama-beats ongawasebenzisa for amakhorasi, ma-worship song. Ngicela u-like, follow ipage lami la ku-TikTok nguGunafa Dlamini, naka-YouTube nguGunafa Dlamini. Okay, sinama-keyboard esiwadayisayo-ke. So before nje ngilokhuzele i-keyboard le, ake ngisho la. Sine-Roland E09 esidayisayo 9500, fresh keyboard, yinhle, super good, i-condition yakhona. Sibe nama-Rowan E16 awu-4, but-ke awu-2 akwi-sale. Eka-8.5 ekhona i-Rowan E16, mese kuba eka-7.5 i-Rowan E16 ekhona. Mese ngiba nama-E38 awu-2, kahle hle awu-3, but awu-2 adayiswa njengamanje. Eka-8800 mase siba neka-9800 Roland E38 nani kunjenge la. Yeah, so ne-Rowan E12 6.8 ikhona. If uhlala kude siyakwazi ukuhlela u-postnet ukuthi ukudelivele impahla yakho, ungakhathazeki. Nayi inamba yami ikhona la. Ngisazobuya kuma-tutorial bafethu. So la yikho into eyenzayo ukuthi ngicishe i-keyboard i-on. Ayikho into etheni oyenzayo la. Kushaya nje u-54 then itende lakho leli ku-Rowan E12. Usekhala itende. Uthi ngehlisa i-volume, then i-modulation yakhe le, then so i-Rowan E12-ke leli, so itende lakhona kukhala kanjalo. Ngishaye u-54 for i-tone fretless loyo. Awusethi into eningi but ungakwazi ukubhalansisa-ke nala. Udrum ungalubhalansisa la, idrum lakho libhalansisa la. If ufuna idrum lakho likhale phezulu kune-tone, bhalansisa la. I-tone yakhe le upper, nayo i-tone yakhe iyona le, bhalansisa la. Ake nje ngenze isibonelo, ngidlala idrum lami libe phezulu, i-tone yami phansi, nangu-up number 20 uku-40. Yabo, uthi awuzwa kahle ngobani i-tone yami iyehlile, idrum lami la phezulu. So ubhalansisa emsini, ingakho ubhala ubhalansi la. So yabo, ungabhalansisa no-acomp yonke leyo nto leyo. So ivolume yakhe iyona le. If ufuna ukukhuphula i-keyboard uyehlise, ivolume yakhe iyona lena. Kupho kunye manje, modulation yakhe le. Athi ngikuphulela lokhoza. Modulation yakho udedela. Yabo, so modulation yakhe iyona le. Tap tempo yakho, nangi tap tempo yakho. If ufuna idrum lambe kahle kancane, bayazi abantu abadlala ama-keyboard tap yenzani. So nayi tap yami. Variation, nangu variation. Nangu omunye, nangu omunye. So kupho nje kunye la kumele ngikudisclose. Okay, so kwindaba yamagramu ngizama ukwenza ukuthi i-video ibe ncane, space sami sincane kakhulu sefoni. So indaba yamagramu, if udlala amaculo noma amakhorasi agijimayo, shaya u-70, 74, u-country loyo. So number 74, phinde ube no-polka number 37. Yeah, akhona-ke namanye amagram phela ongawasebenzisa ukuthi ngikunika mina nje into ozokwazi ukuqala ngayo ukufunda i-keyboard yakho. Then mase ngiba for ama-blues, lamaculo afana njengokuthi ngizolibonga, ungasebenzisa unumber 73. Okay, tempo. So
Izolibonga ngisebenzisa unumber 73. Then mesiya kuma-worship song, akhona amanye ama-beats njengoba ngisho, wena uzobe usuyi-check i-keyboard yakho uma ngabe une-Rowan E12 usubheka phela nawe okunye ukuthi ikuphi lapho okunye ukukhalela kancane. Mina nginika into eyi-basic ozoqala ngayo ukufunda i-keyboard if mhlawumbe uthenge le keyboard efana njenge-Rowan E12. I-16 beat, number 23 for ama-worship song fana njengo-Alpha, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You ngaphina futhi usebenzise unumber bafethu-ke bekuyilokho ngathemba ukuthi mhlawumpe ividiyo ibe usizo kakhulu. Kuningi ongakwenza futhi nge-keyboard uma ngabe isikuwena nje. Ziningi izinto futhi ongazenza uyidlale nawe uyi-check yabo. So akhona ama-strings kule keyboard, sibona ama-strings akhona 71 so yeah, khona ama-string no-piano futhi ukhona la piano. Khona upiano. Yeah, so keyboard iyadayiswa-ke njengoba ngisho Rowan E12 for 6.8. akhona namanye ama-keyboard. Thatha inamba yami, ama-800 ama-500 njengamanje awekho, but khona i-300 engasele bekhona maduzane. Baningi abantu abalilindile, but ngithe kumuntu olinde i-300 noma i-500, qaphela ama-post ami, ngena ku-YouTube wami nguGoodluck Dlamini, ufike ufollowe khona, ungena ku-TikTok wami ufike ungifollowishe khona, ukuze uma bengi-uploada uyisheshe uyithole ividiyo yami abanye abantu bengakawatholi. Bese nenamba yami ngiyaposta laphana ku-WhatsApp, i-data zami ngiyaposta laphana, ama-keyboard asuke khona. Yeah, uma ngabe mhlawumbe usufuna ukuthenga i-keyboard, if ufuna ukuyi-pick up wena uyilande wena, anginayo indawo yokusebenzela, ama-keyboard asuke esekhaya, wonke ama-keyboard engisuke ngiwa-advertise asuke esekhaya. So if wena mhlawumbe ufuna ukuzo-pick up i-keyboard, sihlangana e-Pinetown, ngikunika i-keyboard, unginike imali ye-keyboard. Senze i-meet up e-Pinetown, ngikunike i-keyboard, mese unginika imali ye-keyboard. Okwamanje kusahamba kanjalo, but ngokuhamba kwesikhathi abantu bazokwazi ukuza la ngihlala khona bezowa-view ama-keyboard, bezowabona, mhlawumbe bezowathatha la ngihlala khona ama-keyboard. Ngoba ama-keyboard, stock sonke sama-keyboard sisuke sisekhaya. Asikwazi ukuthola indawo yokurenta ukuze mhlawumbe sizoba nendawo ekahle e-official ukuthi abantu bakwazi bayothenga. Asikwazi ukuba nesitolo njengamanje ngoba sibalekela ukuthi ama-keyboard ethu angabizi. Then-ke kubantu abahlala kude kukhona u-Postnet ukusisiza ukuthi usithumelele impahla la osuke ukhona if ungakwazi ukuyi-collect impahla yakho la kuGoodluck Dlamini.